Lot nummer 2 in die ring, lot nummer 2, ladies and gentlemen, vachtgewig van 110 series op zijn indekse, dames en heren, 18.4 op zijn eerste micronese, dames en heren, 76.2 op zijn skone links, dames en heren, rammende sterk op die sja, het diep blijf, dames en heren, is breed van voor tot achter die sja, wit vol, dames en heren, zachte hantering, goeie kwaliteit, eindlengte, in balans hier die ram, dames en heren. There's lot number 2, lot number 2. What about 50? Asking 20 now. Up to what about 20, 20, but down, what about 20, 20, but down, what about 20, 20, but down, what about 20, 20. Thank you, so that 20, 20, but down, 1 but at 20 now. At 20, what about 20, 20, but down, what about 20, 20, but down, what about 20, 22 now. At 22, what about 22, 22, but down, what about 24 now. At 24, got a 24, 26 now. At season 20, but down, what about 32, 34, yeah. At 34, 36 now, 38 now, 40, 40, but down, what about 40, 45. At 5 down, what about 50, 55. At 55, 60. Oh, see, what about 65. At 65, 70, 70, but down. What about 70, 70 down, what about 75, 80, 80, but down, what about 80 down, at 75, what about 75, 75, but down, what about 75, yeah, at 75, yeah, oh, 75,000 is jullie zeker niet zo, oh, 75,000 at 75. Ja, dit is die rede, ek het maar net sukses gehad. Ek kan nou nie vir jou sê, is dit 20 of 25 jaar, die Willem sal beter weet, maar wat ek hier koop. En die skaap het net vorentoe gegaan. En natuurlijk, die rigting wat Willem gegaan het met die skape, alhoewel dit nou in die Kraddock omgewing is, die wol is fyn, dit is 'n groot aantrekkingskrag, maar daarmee saam het die bouvorm van die skaap het beter geword. In die ou dae was 'n fyn wolskaap 'n klein skaap, hongerskaap. Hulle het dit verkeerd bewys. En dit is die beste merino stoet in Suid-Afrika.